Wakia gwatuka ciiko cia uhami wa ciana thiini wa kaunti ya Laikipia ikoretwo ikiguika na wale makoretwo magitabania ciiko ici ona thengia gukorwo muingi ni umwe gutire makinya mothe makoretwo magikinyukirio. Wongerereku wa ciiko ici niguo tumite atumia atongoria kaunti-ini ino mauge cigana ni cigana na no mwaka kihonia kia naihenya gietho niguo kugitira mwana wa muiretu. Unaduangwa mkono wa serikali ni mrefu, kwani wakati wasichana wanajisiwa mkono ya serikali inakuwa mfupi. Matongoretio ni mubunge wa Laikipia North Sarah Korere atongoria ni mahete maobitha borithi idari ya kiumia kimwe makorwo maiketie ngono aria makoretwo makihithirira ekwirwa ciiko cia unyitani wa kiahinya na aria makoretwo magituithania macira ta maya na njira ya kunanira njung'wa handu ha kurumira watho. Hatuwezi tukaa chini na kushuhudia visa kama hizo, watoto wananajisiwa, na hata labda baadhi ya viongozi wengine na baadhi ya maafisa wa usalama wanashirikiana na wale ambaye ni wahalifu kuafisha kwa sababu ya hongo na kitu kama hiyo. Mĩario ya atongoria ya yũkĩte ũrere mũirĩtu ũmwe wa mĩaka 9 arathiĩ na mbere kũhonia nguraro thutha wa kũnyitwo kĩahinya mũtitũ-inĩ wa Mũkogodo na nginyagia ũmũthĩ famĩlĩ ya mwana ũyũ ndĩrĩ ona kĩhoto. Huyu mtoto ameweza kupata dhuluma mingi sana, ameumia kiafya, amekuwa hospitalini ambaye alipelekwa na wahisani njema, lakini cha kustaajabisha na cha kutia huzuni ni kwamba hadi tunapozungumza sasa hivi ule ambaye alihusika na hicho kitendo hajaweza kukamatwa. Na kesi wa gikundi kimwe gitari gia githirikari mwena ucio na kiria kiwekaine ta One More Day for Children Helen Gathogo augite atongoria matura matikoretwo magikirira macira ta maya na nikio naria makoretwo magitabania ciiko ici matakoragwo na guoya magiko uguo kuna ni moe gutire ikinyo riothe mangikinyukirio. Ngiribotera Kameme TV retora kwa ni Nugari wa Kamau.